سیانکه کده سامکه یه روز بعد وقتی ما تیار ببینیم انا بطلی امی بیبو کی رالیک میشوه رالیک همه برای زکات کردن تیار همه چی اون شب زنگ میزنه میگم من بطل نمیگم میگم ایدی سه بوک وقتی شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعه کنید. سلام علیکم بچه‌ها، همه کسا سازون خوبین. سلام علیکم подписчикои канали Меҳроб Про. بچه‌ها на соат 1 шава ёки 2 шава снат Шарипова да эфирш қапидем. як балока да добавид мон кардем, мақсад хатиш чахчах кардем дар бораи батли шонемсиви райдер. ҳаматон медонен касе ки тамошо кард батл сухт жостки диске ки батлаи Тоҷикистон ба Россия рӯй карда буданд, ҳамун сухт дига батл намеброяд. аки қасам хӯрд ки батл намеброяд дига. баъд дар бораи ки чанд сомон дар батл расход кард, чӣ сабаб шид ки ҳамин батла ташкил кард, чӣ азобо кашид барои ҳамин батл, оянда чӣ коро кардания, батли ралик мб мезгара ё намезгара, дар бораи ҳама ами чахчах кардем бачаҳо. ҳозир видео эфирам мемонем, ҳама каса тамошо кунен. пешаи видео кардем гуфтем батл намеброя, ҳама қурачапа кардем, ҳарчи мон гуфтен, эти мухлиси шони, эти карочи райдера шу мебини ису ҳарчи гуфтен. гапи мо ина шид брат, чизера ки мо а интернет мебинем ҳамура мегирем, шумо да мефаҳмонем, барои ки шумо мумкин ки вақтоно мераса я сториса як чиза шумо намебинем, мо шумо да мефаҳмонем. бачаҳо барои ҳами беҳуда ақурат накунем, беҳуда чақчақҳои беҳуда накунем, бишинен ра тамошо кунен, баш дат кунем бо чӣ гапо меша, бо мо шумо да мерасонем. зинда бошем бачаҳо. چو کدی اکا؟ خوب راجون هرچی تباید کدی گفتم اکا ایسار امی ایسار شوی هم بطل کم ترک چخ چخ کنه مایلا گوش دارم میدونم که برنامه کنی مایلا گوش دارم سیانکه کده سامکه اصلا گوش که اکا بگو که اکا سیانکه که سنسه باید شریک کنم کنسال مروز کنم اخی خیلی مناطق نقشو که همونجا گفتم تکاکو اکا باید نازی از ویدیو کنم، باید اکا ما ویدیو پارتم دباوید که تو گاب مثل ماکس این داتیا انتروی بیفز بیو گوش دارم چی سبب شد که همی بطل شما اکا مقصد خواهش کردن که بزگرونه؟ باینشون ویدیو کردن مقصد ایش وایش هرچی گفت وایش هرچی دیگه گفت که مقصد ما спонсори ҳалол нестаягум кас ба кала намегира батли мора ма желание дорам ки батла кафона бурам короче конкретно отношения мо вистит кунем точка монем дамиҷа но мо да короче спонсор дар кунем. ман видео яке пеш буромад ба ман рай бародар гуфт ки мақсад чӣ ба ки ту возможность дори ай батла ба наметони ба кала бигири. ма агар ягон чӣ мада интерес набуда батли амо фақат интерес ҳамин буд ки ҷанге ки амо байни амо 6 соли меша мера байни барону خیزه و مقصد دنی شون امسیشون من میره گفتم که مقصد توچکا مومم کنکرن توچکا مونادم اینجا بروید مقصد نشون بتیم او دامی که بد او امی بی بدن که گفت که مقصد نه او آدم نبود او آدم نبوده باید چی دیگه گفتنیم بچه ها که شما مقصد پرای لفهمی که من میره ردی پرتیش چی ردی پرسموت ردی همه چی خدا که من کنم. ну бо хосту ки мақсад паймаи ҳам просмотраш ҳам батл год шава, яъне ма отрисат намекунам ки мисол майна барои мардум кадум барои ғарибо кадум майка паранги баён намегум ғарибо ма реал намегум барои подписчик кадум мекунам. ну памимаи гуфтам батл год шава. короче ба як тир ду фохтак заданем дена ҳам хостен ба хитона ҳам хостен ки дарек тоҷикӣ як чиз бимона. хубо баъде ки вақте ки шон мс видео кард гуфт ки ма тайёрум да батл уже баъди ҳамун райдер қад гапотон гирехта буд ку ака батл аз кардан ҳамунҷа чӣ гап шида шумо боварӣ доштем ки бо ай саракан батл мешава мақсад вақт не ма боварӣ надоштам ба хотире ки ӯ мисол зафар телефона дар рӯи ма киштак барои чӣ ҷода гапо қати дига одам шуда буд продюсер пайдо кард зафар продюсериш мада занг зад як гала короче гапо чап шуд ай рӯи продюсериш ай рӯи худиш мақсад гапо не то ҳамдигар фаҳмӣ хуб нашид ҳамун хотир қати ӯ телефона дар рӯи ма кишт. ну баъд дивай хай бахшӣ пурсид гуфт ма ҳамин кор дам ма короче баъд ҳамаи хон бигзаронам ма гуфтам давай
نوجد یکده شعبات شام چی گفته بود؟ شام گفته بود من تیارم. چی که او آدم تیار بوده یا با میگه که من تیار نبودم یه روز دیگه من وقت ندادم. سه مدت چیزش بود. حاضر یا برنامه گذاروندگیان قطعشون همسی ولی او ویدیو نبرومده یکه دا ویدیو هم خیلی سوالش میتن که میگن گفته که یک روز دیگه وقتم ته برای باتل سند شریپوف وقت دادگی نیسته میگه که من نمیدونم شما ایگا پورا یک جای افته سین نکی نطوری من همیگا پا گفتم که یا روزمان ای پرابلم های مقصد اویلاوی داشت من یک چیزگاه میگم хорошо تو بلد میخری بلد سمایلوت میخری расход میکنی правильно расход میکنی причем بلد سمایلوت خیلی 2000 3000 سامون بود میخری میری ایرپورت همون که سمایلوت میپره تو میگی که بیا короче погода самолета погода ما میپرم بعد تو در ایرپورت چی میگن ایدی سه بوک وقتی همین خواسته برای چی من در اونجا расход کردم من 6,000 سامون دادم аренда جورا аренда камера را همه بردور زکات کردم تیار یا چی اون شب زنگ میزنه میگم من بعد نمیگم بعد چه فهمم امجدا یه روز بعد وقتی من تیار میبینم او تو سه با تیار که ندیدی با یه ویدیو کردم دیگه گفتم من تیارم و خب من نمیفهمم خطا شفامی یه روز چه تیاری میبینم شما داشتون گفت که یه روز وقتی که من تیار ببینم اوه نه چی دیگه خیلی گپه انا بطلی امی بیبو کی رالیک میشوه رالیک انیق میشوه انیق انشاءالله مقصد برنامه مونا نکنیم وای میشوه بطلی وای میشوه بلیتو شما خیردگی موجه کایده میشوه که برنامه من نمیگم چیزاش اول کار بیاره برسه بعد من ویدیو میگم ایش خیلی که میدونی امی بی شاگردشون امسه که دلت پرسته که مقصد مزگر نارنگی شون نمیکنه بطلا امی بی سراونه نشون امسی موزیک های باید آدم ها دایجا میدونم اون کاری که دیگه خطیش یک گپی دیگه که راید کیرم رالی کم یا راون چا خوندک در کانالش پارتوف امی بیرم یا راون چا خوندک پارتوف چیشی دسته ایجا ما توشتو اون موزیک اون میلیسوی که باید خوندگیان ما شرطنامه کردگیم دانی من شرطنامه را باید دوزی رفته پادپیسات کرده باشن با مقصد با یاردم شیخ یعنی دو خدو اگر پادپیسات کرده باشن یک مینوسی که اگر باید بخورن در کانالشون باشه و یا راوند در کانالشون باشه باید مینوس میشه و همون خاطر مقصد دیگه که ما با اون خاطر شرطنامه ما او ضعیف بکنه که یگون چون باید یگون جونا باشه چیز تقریبا افترز که مسوقتی بیان بعد ما را بدارن فقط در کانال ما برو بعد در کانال ما برو اومدن چیکار میکنن بعد بکنن در گورم که اوجا قتی وایو کاغذ قتیش دیگه اوجا دیگه ما اوجا شاتاش خوردم گفتو گفتم یا با شاتاش خوردن نمیخوایندیم برا شاتاش بخرینه خیلی خداتی پامخ میشن بگن کوریا بود چون میگن تا بعد ای قائب تماشدن چی سبب شده که دیگه نخواسته نمی دستگیری کنه رپرو را همین بطلی همین دکاس نه ما همه رپرو را به نظر نداشتیم که ما همه رپرو را بگیریم که همش بزرگان ما اکثرت اوه رو بسگیم که هم آدمایی که من مثال لیشنم خودم قطعی هم وعد نشیدیم بوجه ما فهمیدگیم دودگیریف کردگیم میدونم که کیان چی هم آدم را به نظر داشتم توش تو رالیک دایا برنامهش میگه که او برای گپ باید جواب بگه ما در گپم جواب بگم اما وقت ما در گپم مثل مرده کنم ما هم آدمه را گفتگیم که همه آدمایی که نسم دلی گذاندگیم فهمیدی؟ ما بعدی که اپیرتون در درآمدم چرچر کردم چسبیدم که برآمدم رفتم ویدیو را تماشا کردم خیلی قزیق تماشا داشتم آخرش در کی اومد در تمرگ موندگی کراچی لینگوی هر چکانده خورده سیگه چی معنی داره؟ اوزی ویدیوش در کانال میرویم در کانال خودم یک ویدیو دیگه میبره توچکا موندگیم دامو باتل مقصد اوزی ما این ویدیو را سیامکا کردم پارت افتم باتل سوزوندم یک ویدیو دیگه میبره که در اوی دامو باتل و دامجا سوخان کردگیم چی خیلی چیز تریال نه رفته استم باتل گرفتم دستم دا بردم در طوری و موندم شاگب زدم میخوام پیش ماشین گپ دادم همون هست در اونجا انشالله یک هفته پس در باید بکنم در می کانال میدروی تماشا میکنی
гап нест ака ждат мекунем. Ой, ралика, короче, добавить мы хотим чакса кинем насчет хама гап хавар, ралик кам тарак тухат камжа вопрос бигра брат. Иралик ходишь неста, ралик 0067 Инстаграм ходишь. Может быть. Я ходишь неста. Хайда бурами батл мақсад уже дига батл матл намекне. Намешава ка мақсад неми реперой ки уже бахчона я чизе ҳастан навода чхели хтон гуфтен да ганара бо метоне ки як маъракаи калона бизгарни ва ёра дастгирӣ накунем. Я репери ки мақсад талант дора не ки короче аммо одам қувватш намереса мақсадда шароит надора ки камтарак дастгирӣ кунам хеле одамора дастгирӣ кунӣ аю ки 80-90 ҳазор аз худ мекунӣ ва ёра мақсад дастгирӣ кунӣ хе намешава мешава ҳамаш насиб иншолло оз ма ба наздикӣ ҳамин корома да ҳамин питер ма мегзаронам тамом мекунам тоҷикистон ам дар тоҷикистон иншолло клипкунира короче сар мекунем короче дастгирии реперое ки нав мисол контракт қати дига ҳамаш коғаз дафтар қати мақсад дига шуби аго вопрос нашава ҳар як одаме ки пешравӣ мекунем дар тоҷикистон пеш клипора мумкин съёмка кунем пеш корора бикунем иншоалло баъд давҷа мақсад баъд маълум меша худаш. Значит, Тоҷикистон биен дига бачакои талантдора дастгирӣ мекунен дига и реперои насиб ма дар оҷа иншоалло бирам кастинг мегзаронам насиб боша агар доди худо розӣ боша мо қати доди худо ҳамкорӣ карда мехоҳам қати доди худо қати ҳамкорӣ кунам мақсад як кастинге бигзаронам ки ӯ кастинга мақсад ҳамаш даст кунад тамошо кунаву аҷа мақсад талантдора вибрат кунем бигирем дар ӯ кастинг мақсад дистзанӣ намешавад дистзанӣ ӯ мақсад буран ҳамдигаро пис бизанан баъд хеле бикунан дига хорашапак бикунан хеле просто кастинга ки мисол одам хит тайёр кунада любой трек любой одам метавона бихонад дар оҷа мақсад дига ба стили худаш мо баъд чӣ мекунем шава баъд як саволи дига ака баъд тамом агар ки махфӣ намона ки хай ҳама тема буд чи батл матл ҳама сух ҳамун генерали шон райдера мегуфти ки чанс мишон дода буден ака ма ваъда додагем ки нарча намегӯ примерно гуфтесам ку 90-80 ҳазор сомон примерно 90-80 ҳазор ака тоқа да ҳарди ҳамвай ё ки короче да ҳарди ҳамвай беғарза операторов беғарза заведения беғарза ба фикрам беғарза ӯз бо як инструктор калонакураю гап дар сари чивайра бародар ки ӯ просто ҳама сухани мардакӣ дода будем ки дар ягон ҷо набуроями генерали бу мас гуфтам майлаш агар хишон агар дар ягон ҷо нашина наган ман мақсад намегум шонам ҳамин бегая барнома бидак дамиҷа ҳамра гӯш кардам ваям пурсидан гап грех нагуфт ба ҳамин хотир гуфтем яки шумо мегӯен барои ки шумо уже ҳама чизе ба ҳамин хотир пурсидам азор аҳмад ака тамом шуд барори кор давай гап нест удачи туда мужик раҳмат ака